Kawitin titiang kuman tidak cari teni tuantah inritayang ingin kewentenan itu kering puri indra perhatian dia tekang daging bebaus majeng kering putrang dunia
ane jani miragi ningoh kepiskuning ate minekati atmo sanihmo tesangsana pikayun ini yang atmoniani nangis yang tua dolen ning tua atman biang ideon sing adolen untuk matri itu ning tangisan sing adolen tua atman aksinut wajil adi pandu tersisnya rasa kangen tuana ke buku ibu mapan ada nyenatman aji di dewi sang pandu ibu matri jani ditunyang kelebok di kawasan ruku kunia
manaki selawan yang jani